Asibambe bangcwele ngiyanibulisa nonke egameni lika Jesu. Ngiyabonga kakhulu Mama Gugu senibingelela bangcwele nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngimele ukwethula incebo yenkosi bangcwele ubaba umfundisi uBimsani okuyena ozosikhonza kulesi sikhathi egameni lika Jesu useseketheni lase Bethel. Right baba ngisho. Yes, useseketheni lase Bethel egameni lika Jesu. Yona ke South Coast yona incebo yenkosi ezosikhonza kulesi sikhathi phambi kokusidluleke enkonzweni yezikhwama egameni lika Jesu. Bamsani woza baba egameni lika Jesu usiphe lokho kusenhlizweni yakho noNkulunkulu akubekile ibandla aliphakame sihlabelele igama lithi Jesu Jesu igama lihle wena inkosi yamakhosi abongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu lesi sikhathi osiphe sona manje sikunikeza udumo lwakho ukufanele uNkulunkulu wethu siyakuphakamisa babongcwele uNkulunkulu omiye ukuze kube phakade in Jesus mighty name amen. Ithatha leli thuba lokubingelela egameni lika Jesu Kristu bingelele kakhulu baba nene ngiyabingelela amen bingelele umsisi baba Mashasela bingelele office lonke amen labo egameni lika Jesu Kristu ngibingelele kakhulu second organizer nawo district organizer bingelela ama office onke kusukela emasebetheni kuma district yabingelela egameni elihle lenkosi yethu Kristu Jesu amen. Phinde ngibingelele abefundisi bonke abakhona kule ndawo kwelihle igama lika Kristu Jesu amen. Yabingelela omengameli ayibonga inkosi egameni lika Kristu Jesu amen. Bavangela bashumayeli siyabingelela egameni lika Jesu Kristu bingelela worship team egameni lika Kristu Jesu
Ingalele kakhulu bafutha abasikhonzayo kakhulu we-instrument egameni lika Jesu. Ingalele kakhulu abantu abasha insizwa neyintombi ngibingelele children ministry egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah kubantu abasha. Iyabingelela kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Ubaba uBE Msani ngiseseketheni laseBethel. Useketeng ya Bethel. Ngise South Coast District. South Coast District. Aphansi kukaMengameli uMdluli. Kasa Ntate Mokamedi Mdluli. Nabantwana ababili. Bana Ntate ba hae ba babedi. Umfana nentombazane. Moshimane le ngwana. Nayini? Mama. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, all right. Ngeshwake unkosikazi udlule ngoJune 7 this year. Kamadi mabi mme o saresile lefatsheng lemong senana. Unfortunately, I was not expecting at this age, the aging ngakuyona ngashiwo unkosikazi. Ntate na sana hanore dilemong tsena tsa leng ho tsona ka siwa ke mofumahadi. Angithi at least ngahlanganisa noma 60 noma 65 bese siyahlukana. Unana mohlomong hana sa kopantshitse 60 65 ono ka agwanwa he. Kodwa engikuthandile kakhulu Empa a o ratileng haholo ukuthi sihlukane lenkosikazi wami sisathandana. o re ba gawane le molekane wa hae ba sa utlwana ba ratana. Yayikhumbula iphathi ayenzile wabiza abanye abafundisi nabanye abapostoli. Tate o hopola party emme ala yetsa bitsa baruti le bapostola. Wathi ngizobonga umyeni wami ngendlela angiphathe kahle ngayo. A re ke tlo leboa monna ka ka tsela ntshwereng ka ntle ka teng. Angimklinela endlini. Tate o na motlinela ka tlung Elele embedeni. a paqame hoduma bethe. Angimgeza. O na mohlapisa Thatha ingubo zakhe ngihambe ngoyiwasha. a hlatswe le diaparo tsa hae. Noma ngabe sinaluphi uhlobo lokungcola. Le haebe ho nona le ditshila tse jwang Ayikho into engangiyinyanya. e ne le siko ntho e ne nyontsa ntate. Ngangiyiwasha manje ingcole manje. O na e hlatswa hona jwale e fedima ke hona Iphindisele jwale. phakathi futhi kubasket ngihambe ngoyiwasha. A e khutlisetse hape a lo e hlatswa hape. Ngangimtshela ngithi inkosikazi O na mo jwetsa re mfumahadi ngimele isifungo engasenza phambi komfundisi. ke emela kano e ke la etsa ka pela moruti. Ngoba ukukhuluma nokwenza into ezimbili ezihlukene. Hobane o bua le o etsa ke ntho tse pedi tse fapaneng. Athi isifungo engasenza ngathi ebuhleni nasebubini. Tumelano e ke la etsa ke hore botleng le Ngiyoma bobe nawe. ke lo ema le wena. Sesingificeleke leso E sikhathi. se mfihlile hena ko e. Angiyenzi into engangishilo. E re ke etse ntho e ke e tsholo. Nkosi yomsinibusise. Amen. Maye fica isikhathi sakhe sokuhamba emhlabeni. Ha fihlelwa ke nako ya hao ya ho tsamaya lefatsheng. Bangifonela esibhedlela. Ba la founela ntate a le sepetlele. Bangitshela bathi baba sicela uqhamuke. Ba re ntate hlaha Ngoba khona singakuboni kahle lapho. hobane o na le se re sa se boneng hantle mo. Mangifika kuyena A fihla ho yena thola ukuthi akusakhulumeki. o thola hore ha sa bua. Abonakala ukuthi uzima kakhulu empilweni yakhe. O bona le hore o bima haholo phelong ba hae. Wahamba ke phambi kwami ngibuka. A tsamaya ka pela ntate a shebile. Ngingazeli ukuthi hamba. A sa jwetse hore ebe wa tsamaya. Ngabona ngencike eseduze kwami emala amehlo nomlomo. O la bona ka mohlanka le pele ha ya mo kwala mahlo. Ase ngiyaqala ngiyakhala ukuthi usengishiya ngempela. E ho ntate a bone hore o sa mosile ka samani. Ngabuka izingane ukuthi zincane lezi zingane. A sheba bana re bana ba banyenyane. Ukuthi lezi zingane angishiya nazo ngizozenze njani. Hore bana ba nsiyang le bona ke tla ba etsa jwang. Asuka lapho ngabhalisa yonke into esibhedlela. Ka ngontisa ntho engwe le ngwe sepetlele. Ngagoduka ngaye ekhaya. Ka tsamaya ka ya hae. Mangifika ekhaya ngafika ekhaya ngikhala emehlo ebomvu zehla inyembezi. A fihla lapeng mahlo a le makgubedu a lla dikgapa. Khona into engavumanga ukuthi ngiyeke.
Hona le ntho e entseng a ska dumela ho ile ilo. isiguqo sami sokuthandaza ngahamba ngaya kusona ngathi Jesu noma ke sengishiyile kodwa Jesu ngiyakuthanda Ke ha tsamaya ya altareng ya hae ya o rapela. ayikho Jesu into yohlukanisa nawe Ara ha ona ntho e ke tlang a go wanna le wena Jesu ngiyakuthanda Jesu ke a o rata. ngase ngiguqukela kuSathane Ke a sa shebana le ngathi Satan. Sathane akusiyona i-defeat le Are Satan ha ke a hlolwa mo. this is a victory Ena ke tlholo. ngoba umkamuze wathula ekholo. Hobane mme wa haka o lathola ntsa du. Number 2, Satan, this is a victory. Ya bobedi Satan yena na ke Uze tlholo. wathula sithandana. Hobane o thotse ntse re utlwana. Uze wathula O simunye. thotse ntse re le ntho e le nngwe. Ngingazange ngimchithele. Ke sa ke ka mo Naye chithela. ngazange Le ngishithele. yena son chitela. Satan, this is a victory. Satan yena ke tlholo. Awuzange uwine uluzile. Wena ha wa wina o hlotse. Sithi amen bathandekayo. Amen. Akwasifundeni izwi likaNkulunkulu. A ke re bale lentswe la Ngoba modimo. mangiqhubeka ngikhuluma ngalento ngizosuke ngikhale phambi kwenu. Hoba na ke tswela bua ka tabena ke tlalla ka pela lona. Manje ngiyasaba ukukhala phambi kwababutele ngoba manje mangikhala bazokhala lamadoda. Ke a tshaba o la ka pela ntatene nna nka lla le bona Yishwa matlo. ukukhala komuholi phambi kwenu. Ene jwale ha se twentlo go moeta pela le ka pela lona. Eseketheni ngikulona zake zangishaya izimpi gula umama ngishaya na izimpi ngafike ngama phaka kwalo isekethe ngahluleka ukukhuluma ngavele ngakhala. Ka pela sekete mo ntatana le te mme a kula le sekete. Nabo futhi mabebona ngikhala bavele nabo Le bakhala. bona ba monalla le bona balla. Kavala inkonzo kunjalo sikhala sona. Sebeletso ya kwalwa ile malalla. Ngayibuza umbuzo sengingedwa ngihamba ku freeway ngathi uma abantu bebuza ukuthi ibithini inkonzo izwi belithini. Ayipotsa hore ha tsa mafruwe re lentswe le Bayothi besikhala. uthi hayi besikhala le dilella. Hallelujah. Amen. Incwadi kaDeuteronomy chapter 10. Buka ya Deuteronomy chapter 10. Ivesi lakhona uverse 12. Verse ya 10 ke 12. Ithanda kakhulu leyathini. Tsala e ratisa holo dimena. Yathini ngiyithande kakhulu ngoba iqondene nami. Hobane e shebane le yena. Ithimi yona yawude bishumayeza mina. Ine shumaetsa ntate. Njalo bengilo ngiyibuka njalo bese ngibuka impilo yami ngibuka yona. Una isheba jwalo a shebele bophelo ba hae. Abona ukuthi la bekukhulunywa nami. A bona hore mona ho no bua le. Abantu abenzele theme Batho ba entseng theme akusiyona umqondo wabo. a se kelello ya bona e. But they were pushed by the Holy Spirit Empa ne ba susumeditswe ke moya wa hala. ukuthi bafake leya theme. Hore ba kenye theme ena. Engifisa nje ukuthi sifunde uverse 12 mangase abe khona mhlawumbe ongase akwazi ukungifundela. Tuna kupa fela verse 12. Ake sifunde ke bazalwane kwathi kaDeuteronomy chapter 10 verse number 12. Isihloko sithi isiyalezo sokulalela imiyalo kaJehova. Manje ke Israel Jehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Uhambe ngezindlela zakhe zonke. Umthande umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe. Ngisacela phinde ungifundele futhi lo verse 12. Verse number 12. Yes. Manje ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Ngicela umphinda futhi thathi le. Yeah. Manje ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho. Back. Uhambe ngezindlela zakhe zonke umthande umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Amen. Ngicela ungithandaze. Sibongile baba wethu oyingcwele nangeku yakho Nkosi mile phambi kwebandla lakho baba wethu oyingcwele siyayibona asiyazi kodwa Nkosi into ezoyikhuluma evela kuwe thetha ngezwi lakho kwegama likaYesu. Amen. Amen.
la sifunda khona mo re balang teng incwadi kaDeuteronomy, ke buka ya Deuteronomy, incwadi ebhalwe uMoses. ke buka e ngotsweng ke Moshe. uMoses Moshe ukhulele eGibhithe, o holetse eGibita, uzalwa indoda okuthiwa uAmram. o tswa ke motho ke Abraham, Uma wakhe uJokebedi. me wa ke Jokebedi. Ukhulele eGibhithe ebizwa ngokuthi uyindodakazi, uyindodana yendodakazi kaFaro. O holetse eGibita o bitswa ke morra wa moradi wa Faro. So ngesikhathi ke omnye umlando ovelayo, ngesikhathi uMoses ezalwa, Moshe ha tswalwa kunezinto ezintathu okuthiwa zenzeka kuma wakhe. hona le ntho tse tharo tse o thuleng di etsahetse mme wa hae. Kuthiwa yokuqala eyenzeka kuma wakhe, Ya pele la etsahala kuthiwa indlu ababekuyona yayikhazimula kune glory engaziwa ukuthi iqhamukaphi. tlwene ba le yona ene khanya onona le khalalelo ba sa tsebeng hore etswa kae. Okwesibili okuthiwa kwenzeka kule endlini ababehleli Ya kuyona, bobedi etsahetse ntlong eo ne ba leng ho yona. kuthiwa uma kaMoses akazange abuzwe ubuhlungu ngesikhathi embeletha. Ho thwe mme wa Moshe ha utlwa bohloko hana motswala. Okwesithathu Ya boraro kuthiwa ke uma kaMoses wayibukeka ebusweni emuhle mme wa Moshe ona shebala isikhathi motsifateng edeliver uMoses. ka nako ana tswala Moshe. So ke uMoses ke lo usebenze kakhulu esetshenziswa uNkulunkulu ukukhulula uIsrayeli ezweni laseGibhithe. Moshe o sebediswa haholo ke Modimo ho lo lokolla Israele lefatsheng la Egipta. Kunezikhundlana zakhe nje uMoses ezibonakalayo kuyena ngesikhathi ehola uIsrael. Hona le dikhundla tse bonahalang ho yena ha na tsamaisa batho bana ba Israele. Isikhundla sikaMoses sokuqala Ya pele ubukaka ewumprofeti kaIsrael. unobonala ile moprofita wa Israele. Isikhundla sikaMoses sesibili Sa bobedi ubonala ewumpristi emphakathi kaIsrael noNkulunkulu. ubonala ile mopriest emeng between Israele le Modimo. Isikhundla sikaMoses sesithathu Sa boraro usebenze uMoses njengenkosi as a king of Israel. o sebeditse jwalo ile morena wa Israele. Isikhundla sikaMoses sesine Sa bone uMoses usebenze njengomkhululo as a liberator or a deliverer egobukhulula abantwana bakaIsrael ebugqileni o baseGibhithe. sebeditse jwalo ka motho a lokollang ho lokolla bana ba Israele bogobeng. Shout hallelujah mawungizwa. Amen. Lezi ikhundla zikaMoses Ditulo tsena tsa Moshe ziye zagcwaliseka kuJesu Kristu. di latlatselletswa ho Jesu Kriste. Ngoba uJesu ufike emhlabeni ewumprofeti. Hobane Jesu o fihlile lefatsheng e le moprofeta. Azathi uJesu umprofeti akadunyiswa ngakubo kodwa udunyiswa ezweni elikude. Ho thwe moprofeta ha dumiswa ha hae mare empa lefatsheng le hole. Lesi sikhundla sesibili sobupriest naso sibonakele kuyena uKristu Jesu. Sena sa bobedi sa boprista se bona Jesu. Sibuzwa encwadini yamaHebheru. Re mutwa bukeng ya baHeberu. Athi umbhalo wencwadi yamaHebheru Ngodi wa buka baHeberu. sinompristi omkhulu Le moprista mo. kodwa lamazulu. Ya kutimali. Oya. Hallelujah. Bese kuthi isikhundla sesithathu Sa boraro situlo. uJesu ube inkosi king. Jesu ilaba morena. uJesu ube inkosi yamakhosi. Jesu ilaba morena wa marena. uJesu inkosi Jesu yamakhosi. ke morena wa marena. uJesu ube inkosi yamakhosi. Jesu ina le morena wa marena. Umehluko kumakhosi akhona kanye noJesu Abanye barena ba teng le Jesu. ukuthi lokho ubukhosi kaJesu ngeke Uri buphele. morena wa Jesu abufeli. Nombuso kaKristu Jesu. Muso wa Jesu Kriste. Umbuso ngeke uzuphele. Muso sa feli. Yikho umbhalo wencwadi yamaHebheru. Ina ho mongadi wa baHeberu. Asimbonge ke singambonga ngakho uJesu. Ka mo wa ka Ngoba phela samngeniswa umbuso. Ina mahetsi muso. Ngoba bonke kusazozanyazanyiwe. Bani tsohle di tlo fetolwa. Ba hona le muso. O sa tlo fetolwa. Hey. Bese kuthi ke okwesithathu. Ubosothu ya boraro. Okwesine. Ya bone. Lona sisikhundla sokuthi uJesu lokuthi uMoses uyideliverer umkhululi. Situlo sena sa hore Moshe ke motho a ntshang. Engayideliverer lo Jesu Kristu. Le Jesu Kriste yona Mhlazana ezozalwa. ha tswalwa. Uthi ke mabafika isiprofeti. O re ha
igama lokuthi uJesu Ngapa libitso la uJesu. nguyena yosindisa futhi ayakhulula Ngiyena zokhulusa lokho. abantu ezonwabisa Batho libitsa bona. siphelele lesikhundla leli Lezi litulo tse. uyena uJesu Kristu Uyena Jesu Kriste. siphelele lesikhundla Lezi litulo tse. uyena uJesu Kristu Uyena Jesu Kriste. uyabona ke Wabona he. uMoses Moshe wayeyisiphrofethi inelesi profito. noma wayeyiprototype noma isifanekiso sikaJesu Inelesi sithwango sa Jesu. lo Moses lo Moshe yona. akamuzwa manje kuDeuteronomy 18:18 uDeuteronomy 18:18. uthi ke manje ke Israel Uri he Israel. ngiyovusa umprofeti Usu samu profit. onjengawe Moses Sona luwena Moshe. athi ke manje kumisaluthi bonke abantu Uri bamlalele batho bohle ba mo bamlalele lesi sokwaziwa mamele hlola. umprofeti usifikile Profit. uJesu Kristu lo mprofeti Jesu Kriste. ufikile lo Jesu uyena eni sizomlalela sihamba phasi esigodini kodwa sizomlalela ngoba umprofeti esimnikiwe lo mprofeti athi abakhona uMoses wayeprofethi uJesu manje siyasuka kuMoses manje sasi uJesu uqobo lwakhe yingakho umbhalo encwadi yamaHebheru athi isivumelwano sakuqala athi saphela wasengenisa isivumelwano esingcono akwenzeki ukuba kungena isivumelwano ungabi kwangukufa esiphambanweni echithi igazi lakhe wangena isivumelwano esingcono sinomprofethi thina mlalelene noma uzukuthi uyashaya egazini kodwa Jesu uzokulalela noma Jesu uhambe emlilweni kodwa Jesu uzokulalela noma ngiphakathi emgodini kodwa Jesu uzokulalela noma ngithenguliwe noma ngishayiwe nginikeza umprofeti Jesu uzokulalela Hey. Manje sekusuka kwafudumaleka. Sekusuka kwafudumaleka. uphakisise wafuthumale. Manje ke, Jolo he. manje khona into ke Kuna le ntho he. eyenzakalayo ke la. Etsahalang mona. Bese ngikwazi ukufika kuleli verse. E ke kgone go fitla feseng ena. Ma bhala ke la uMoses. Ha ngwana mona Moshe. Le ncwadi ke kaDeuteronomy. Buka yena Deuteronomy. Incwadi yeyintshumayelo entathu. Buka ya ditshumayelo tse. Uyabona ukuqala ku chapter 1. Ha o qala chapter 1. Uya ku chapter 4. Uya ho 4. Intshumayelo yokuqala le. Itshumayelo ya pili. Ebakhumbuza abantwana bakaIsrayeli uMoses. Ukutsa bana ba Israel. Ukuthi khumbulani phela. Ari hopola mphela. Ukuthi ke phela uNkulunkulu uhambe nani suka eGibhithe. Ulimutsamele lo. Wajabulisa ulwandle. Walifindisa lo wathi. Khumbulani ukunqoba kwakhe. Hopola ho. Unezimpi ayinqobile. Unedintwa tsa. Khumbulani kwakhe izimpi. Ngiyakhumbula Hopola mo. njengoba nasewajeweza. Awusole tjena Awukhumbula phela ukuthi uNkulunkulu kwanqobela izinto wena. umudibula Uyakufika indoda uhlele sekethile. unafika monna udutsise Indabi ithuyiwe iphethe isibhamu. ingwe tsene sithunya Ithuyiwe ukuthi izokujubula. ungoto udubulaya
tsamaya nomuntu. Ha o tsebe o tsamaya le motho. Intshumayelo yokuqala le. Ke shumayelo ya pele. Bese uthi intshumayelo yesibili. Ya bobedi. Iqala chapter 5 kuya chapter 25. Qala chapter 5 ya 25. Lapho ke ubakhumbuza ngomthetho ubanikeza umthetho. Ngoba hubutsang ka molao wa ba fa molao. Ubanikeza umthetho uthi naku umthetho. O ba fa molao ke wona molao. Nasi imithetho elishumi. Ke na melao e 10. Okunye ngikuthandayo lapho. Ho tata o ratang ho. Khona iqiniso abambela lona. Hona le nnete ya ba Umthetho wesabatha. ka molao wa Sabatha. Ukuthi isabatha kahle anikeze uIsrael. Hore Sabatha ha le fu Israel. Alona lakhe isabatha. Se lona Sabatha. Lalinikeze uIsrael. Sabatha ne fu Israel. Mase khuluma lapho uthi intetha iqiniso isabatha Israel. Sabatha. Manje uyakhumbula ukuphuma kwakhe eGibhithe. Hopola ho tswa Ukuthi waphuma eGibhithe lalokho kufika. Watso e ba feta ka ho phela. Now nelakhe isabatha Christ Jesus. Wena le Sabatha ha o le ke. Ukhumbula ngalo ukuphuma kwakho ezweni labantu omnyama. Hopola ho tswa le. La wadonswa khona wadonsela ezweni lokuphila. E watliswa. Wadonsela ezweni lokuphila. Fatse la o phela. Manje lesabatha wena lapho. Elayo lapho letshumayelo esithathu. Ho a o tsosang go tumelana nae borao. Uyabaqinisa manje ukuthi abaqine bamisibindi. Wa batisa hore eman sebedi. Sengivala nje ngizokuveza manje ukuthi wayebaqiniselayo. Se ke kwala ke tlo bontsha ho hlahise. Omunye wayebafundisa iculo uMoses. E mona ba ruta pina mosha. Leli iculo ayebafundisa lona Pina ena na ba ruta yona. ilanzo bakhumbuza umthetho kaNkulunkulu uma sefika ezweni lesethembiso. Ke ne ba tlo ba ruta molao wa modimo a se ba fihlile lefatshe. Ukhona into engiyithandayo kuleli culo enye ayishoyo kuleli culo. Yo hona le theke ratang pina nyena ba ruta. Uthi ke uyabona idwala lethu. Wa bona le fika la rona. Uthi alifani nedwala la. Ale tshwane le fika la bona. Uthi nezitha zethu ziyabona lo. Le di rata rona di a ibona. Ukuthi idwala lethu Le fika la rona. alifani nedwala la. Ale tshwane le Nezitha zethu ziyabona lo. radi a ibona. Athi mina Moses uthini? Moshe o re. Lathi izulu uyakhuluma uMoses. Go di bona moshe wa bu. Uthi idwala lakho Le fika la ha. nabathakathi bayalazi balo. Le balo ibane tsi. Uthi alifani nedwala lakho. Ale tshwane le a. Abakwethembile Shebile. akufani nalokho kwakho. Au tshwane le ba. Okwakho kupermanent. Wa ha o dutse ka o sa. Okwakho kutemporary. Ba bona wa fela. Mase sivala la. Re kwala mona. Ngasesiqephaneni sokugcina sale ncwadi Qetellong ya buka yena. kukhona nje amavesana ambalwa angabhalwanga uMoses. Hona le di verses tse itseng tse sa balwang ke Moses. Abasolayo basola ukuthi baqedela uJoshua ngoba le yanti ikhuluma ngokufa kwakhe uMoses. Ba bang ba dana ngotswe ke Joshua e Ukuthi bua. wathathwa uMoses kwakuthiwa ngayiphezulu entabeni. Hore moshe o lang kuwa iso. Wafike wafela khona uMoses entabeni. A fitla shwella thabeng. Akongekho sekethe lazongcaba uMoses la. Uno sina sekete na. Wangcwatshwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ula patwa ke yena. Wayengekho MC lapha. Uno sta MC man. Wangekho worship team Uno lapha. sta ya binza. Wangekho dlala instrument lapha. Uno sta ya dala. uNkulunkulu wamngcwaba yena. Ine le modimo. Yikho kuthiwa ngisho ithuna lakhe Uthi alaziwa. ka ho ho Kuze kube kalokho. u fitlela ha jwang. uNkulunkulu wafihla lokho. Ula pata ho. Walifihla ithuna likaMoses. Ngoba uIsrael wake walazi. Ubani ha Israel ne le. Kukhona babezohamba bayoqhuleka kuleli yathuna. Bana ba lo mafela. Ngoba uMoses umthiwa umprofeti ongakaze abe khona. Bani uthi moshe ke Kubo bonke abaprofeti. profita bo. Khona babezothatha lathuna bakhuleke kuyena uMoses. Wathi uNkulunkulu angimfihleke uMoses. Shout hallelujah. Hallelujah. Asikhethe Ha re keneng he kuleli verse. esengene. Isizathu Lebaka sokuthi uMoses ayibhale lencwadi. la hore moshwango le buka yena. Wayebakhumbuzwa umthetho Bona ba hopotsa molao. ngoba bezowela ezweni lesithembiso. Ese ba kena le fatseng la tshepiso. Uma isizathu sesibili Ya bobedi lebaka la buka. wayebakhumbuza Ubane ngaba hopotsa noma wayebafundisa kapa ba ruta ukuthi fanele bayiphathe kanjani mase befika ezweni hore lesithembiso. ba itshware jwang ha se ba fihle lefatsheng la tshepiso. Yiphi indlela okufanele bayiphathe ngayo mase befika ezweni lesithembiso. E fentsile tlamehile ba itshware ka yona le. Isizathu sokuthi abakhumbuze Ke lebaka ba ka la hore ba hopotse. ukuthi le generation le ayikhuluma nayo Moses Ko re leloko le moshabu wa. kwase kuyi new generation. Ile se le leloko le le. Bonke abadala
igeneration endala isihambile emhlabeni bagale se ba fitile lefatsheng ngenxa yokungakholwa ka lebaka la o sa yingakho igeneration endala ibizwa kuthiwa is a generation of ke unbelief ka ho leloko la kgale ho ke leloko le sa dumeleng isizukulwane sokungakholwa ke leloko le sa dumeng ngoba bakholwanga noma uNkulunkulu esebatshethi bazongena ezweni lesethembiso ba dumela la modimo lesi sizukulwane sesibili sona kuthiwa is a generation of faith moloko wona o motjha o thwe ke moloko wa tumelo ngoba sona sizolidwa sihambe siyongena ezweni lesethembiso hobane ba lokenywa lefatsheng la tshepiso ngoba laba bokuqala bahlula noma sekuthunywa inhlontsha ziyohlola izwe bane lesethembiso bagale ba hlolehile la sonkgongwe disipayilo wathi inhloli yamadoda amabili Joshua and Caleb dispayi Joshua le Caleb bashephula isihlahla sama-grapes banka sefate sa digrape bahamba naso isihlahla sama-grapes basamane sona sefate bathi ngisacela kweninambithe izwe esiyakulo noma ningakafiki lolodwa akwenizwe ikhesi yezwe seliyakulo akelije lefatshe le le ngoba njengoba usibona silenkani singahleshi awuthi bona nale inkinga itaste sesuke satasta ata mo re rekile na taste njengoba usibona sikhola noma sesishayike kanje bona re dumela la sa itaste yona esibaphile ata ke taste sa richo awulalela uPeter ukuthi uthini uthi ngakho sondelani kuyo uma seninambisile neswa uma senithastile neswa ukuthi inkosi mnene inkinga sibanjwe itaste sitasta izulu singakafiki kulo kodwa itaste yakhona sesiyayazi uma usibona sikhala ebukhoneni bakhe asikhaliswa amashingosi ikhalisa indoda le ilisa monna ntwe ikhalisa indoda le ilisa monna ntwe indoda ikhale monna le ucathi indoda ikhale la monna monna le ikhaliswa itaste iliswa ke ukuthi uta kule taste sesizwile una le kaza ke tseba sesinambithile bafowethu sesile bana beso noma abantu bazani ayetsa mane singasajimeli una le rata jimeli ngakho sibanjwe itaste very cute khona into esesintastile asakijimeli khona kwenzeka iphutha sathane sezwe itaste yasezulwini wafanele usathane avumi ukuthi sizwe le taste manje sasizwile yaberelela sizwile le taste uMoses ayibe moshe sebezowelela pheshe ezweni lesethembiso sebaya lefatsheng la tshepiso wababizwa babizela ezweni lakaMowabi una babitsa lefatsheng la Moabe izwe lakaMowabi lefatshe la Moabe izwe elisitha sika-Israyeli ke lefatshe le leng sega sa Israel uma uzwa umuntu othiwa uBhalaki ha utlwa ka monna o thwe ke ba owathuma uBhiliyamu ya la Roma bili ukuthi akayokalekisa u-Israyeli go lo go ka inkosi yakaMowabi ke morena wa Moabe kodwa u-Israyeli kuthiwa wayehleli kulelo zwe go thwe Israel ne dutse lefatsheng leo uma besitadisha abafundi iBhayibheli ha ba bala Bibele ha ba bathi isizathu sokuthi bazoma kuleli zwe kuleli thafa re lebaka la re ba shoya modimo bathi ukuthi wawukwazi ukubona phesheya lapha la uyakhona kuba no khona bona mosemane mo wawukwazi ukubona ezweni lesethembiso lo khona bona lefatsheng la tshepiso uyabona noma ngiphakathi kwezitha zawo bona la kile ka radi kodwa ngiyabona la ngiyakhona bona mo ke ate kodwa ngiyayibona ifuture yami noma ngisumazoba bangangifule kodwa ngiyabona la ngiyakhona noma ngiphakathi enhluphekweni jame uyadelela ngiyabona la ngiyakhona ngiyabona kusho kuzayo yabona-ke wa bona he sengicela ukuvala manje ke kopa kwana hona jwana ngivumele ngivale manje dumela ke kwana
Engiyacela ngomoya ngcwele angivumele ngivale manje ntate ngikho. moya o hallang ha o nthuse ke kwale mona Kuningi khona benginakho. ho ngata ene ke na lona Kodwa sengifuna ukuvala manje. empa ke batla ho e kwala tabeng Ngicela abantu abawu4. ke kopa banna batho ba bane Abawu4 nje beze la. ba phakise ba tlo ema mona Sengivala manje. ke a kwala hona jwale Ngicela nje abawu4 batho ba bane basima khona. ba tle ba tlo ema mona Bese ngichala leli vesi la. bese ke hlalosa vesini Bengicela nime nje ulayini nibhekele. le emela ene le shebe kwa Bese ngicela ke oyedwa ke kopa le mong azoma la. a tlo ema mona Bese ke sichaza ke lokhu kuphela. bese re hlalosa hona ho fela Bazalwane, bayina badlali kaKristu. tebeleso ya Kriste Nginokuthakathaka enginabo njengamanje. ke na le bofokodi be ke na le bona hona jwale Every time when I preach, ha ke rera I preach the experience. be ke rera ntwe ke kopaneng Ngishumayela into engidlule kuyona. ke rera ntwe ke kopaneng le yona Njalo mangishumayela, jwalo ha ke shumaela ngishumayela la ngidlule ke khona. shumaela mo ke fitile Ukuthi ngidlule phela ngidlule hore khona. nna ke fitile kae mo ke fitileng teng Akwangifakaze kancane. e re ke pakehang anyane Unkosikazi wami besebenza umsebenzi ongconywana kunami. ntate mofumahadi o na sebetsa mosebetsi o beteng Ngoba nami ngiyasebenza ngomfundisi. le ena wa sebetsa ke re ke moruti Unkosikazi wami bese university la esebenza khona. mme ne le o na le university mo ana sebetsa teng Uma ingane ifika ngelinye ilanga, ha bana ba fihla ka tsatsi le leng sifika nephepha. ba fihla ka pampiri Iphepha lithi baba siyakweleta esikolweni u9000. e re pampiring ntate re a kolota sekolong ke 9000 Ngathi enhliziyo lami ngothatha lo 9000. pelong ke re ke tlo e ka Ngoba kae umuntu ebekade engisiza hobane motho a na nthusa uhambile. o ile Ngesike egcineni o etsahetse qetelong ileli verse ke engilifundile bese ke e badileng okuyilona wathi uNkulunkulu angihlehlele kulona. e modimo a la re kgutlela ho lona Lo ya 9000 angwazi uqhamukephi. 9000 eo a ke etse be hlahile kae Kufika imali engaphezulu ka9000 o kimi. pitlile tjhelete e fetang 9000 ho ntate Ngahamba ngakhokha yazi yasala. a tsamaya lo patala ya ba sala Esele ngathi nje le ngizoqhamba ngogqoka ujini namateka amhlophe. ena ya tata lo reka jini le tekitse tshweu Neskipa sephuma. le skupa sa puma yes sir Just ubuwazi ukuthi some other times Unotsi- lento ukuthi makunezinto esingekho right empilweni o yakho. no tseba ka nako tse ding ha ona le dintho tse se ka Lento ukuthi ugqoke kahle ube clean iyamshaya usathana. thogo apare hantle o be hlile Uphuma Sunday uhambe ube wothole. o tswa o le motle ska sonta Ugaxe iphasi yakho noma ugaxe uphethe iBhayibheli lakho. o tshwere bibele ya hao ka maphese ya hao Uthinte TikToks lakhe kade lahlala. o lo ntsha Ugqoke. o e apare Usathane ushaya. Saka na shabeha Vela bengifini ukuthi I'm not ordering of this person. o ba le nna hore motho ona ha Angimusi lo muntu. ke musi motho ona Uma ngisahlele sengiyakuleli vesi. Uma ngisahlele kanje afika umfana wami. ntate ha ntsa dutse tje o fihle mofana Athi baba kudingeka imali engaka for igraduation esikoleni. a re o hlokala tjhelete kana for grant And kufuneka sigqoke kanje baba sigqoke kanje sigqoke kanje baba. tlamehile re apare tjena Kufuneka isuthu baba. o hlokala sutu ntate Ngithi ngilungile kwefona mkhona izicathulo zakhe ekhona athi baba angizukuyigqoka nesuthu. Angizukuyigqoka nezicathulo lesuthu. uthi o na le diaparo Kodwa ngizoyigqoka netyeku baba ngoba angiye umungazweni mina efasikateni. Ngigqoka isuthu netyeku. tlamehile ke apare sutu le teng ke ntate a ke mpunga tsa o fasketele kwana Ngithi mfana wami angazi ngizothatha phi imali. a re mfana ka ke tla bona ke Ngithi ngisabuyela kuleli verse lami lokukhonza. a sa kgutlela veseng ena ya Lokukhonza usimakade. o sebeletsa modimo Ngithi mangibuyela kuleli verse o lami. ne ha kgutlela veseng Kuvele kungena icall. o kena phone Kungena o icall. kena call Athi mtshela umfana wakho wandile sihlangane edrobheni. a re jwetsa moshanyana ha o kopane toropong Ngathi ngizomtshela manje ngicela ngibeka phansi ucingo ngathi mbambe inkosi angabusashintsha. a re beya for a beya for ka mo tshwara modimo a ska fetoha Ngabuthatha umfana ngamphuthumisa khona edolobheni. ha ka moshanyana ka mo isa Wafika wamthengela yonke lento umfana bekhala mo ngayo. rekela tsohle tsa moshanyana na Wamthengela lento kulele ngenayo imali
izimo zakho Ukwisisa ukera modimo maemong a gago. ukuthi uNkulunkulu mawuzokhonza yena Modimo ha o sebeletsa yena. uvela uthatha zonke izinto uyilahlele ngaphandle Ka dintho tsohle di lahlele ka ntle. uthatha idabu uthatha bonke amabhodlela nonke amabhodlela ewasho wakhiphe phansi kombhede ususala noNkulunkulu kuphela Ke botlala tsa diwasho di ntsha o sa le. uzombona uNkulunkulu into azokwenzela yona Bona modimo sa tla o etsa tsa tsona. uNkulunkulu bazokuphilisa umuntu ehlane kodwa angalambi Haeba modimo o kgona ho phedisa motho lo ngekho khona lutho kodwa wena o ungalambi sena letho motho a se ka lapa. ya uma ke sebekhempile la Ha se ba khempile mona. belibona iKenani Ba bona Kanana. into eyinkinga la Twene le bothata mo. uthi uNkulunkulu lelazwe laseKenani leni Modimo re lefatshe la Kanana ke le. kodwa into eyinkinga kuneyigora ezi-owner leliyazo Empa hona le di hanyata tse tshwereng lefatshe leo. ungasho kanjani ukuthi le ndlu eyami kodwa kukhona umuntu ophethe amaphepha phakathi othi le ndlu ngiyayi-own eyami kodwa uthi eyami O re ntlo jwang ke aka ona motho a tshwere di. that is impossible Ha e etsahale ntho e. kodwa masho uNkulunkulu eyami Ba ha o bua noma kunomuntu ophakathi eyami ha ona le motho a dutse. masho uNkulunkulu Ba o bua sholo. ufake kubambe ukholwa lokho Nna ke tshwara ka ngoba kushuthi eyami ngempela Hobane ke aka sa mane. uyena uNkulunkulu wazi ngomuntu ophakathi ukuthi uzowenzani ngayo Modimo a tseba motho a ka ho tla mo etsang. uthi ke O re he. bamala Ba ema mo. kwamowapi Moabi. la igeneration Mona ke inenkinga ena le bothata. inenkinga yodwa le generation Ena le bothata bo tshwana nje ukuthi njengoba bemile la uIsrayeli mona Israel ha e. unesizwe sakaMowabi esiyisitha sika-Israyeli Ona le lefatshe la Moabe e leng dira tsa Israel. umbuzo uthi sophunyuka kanjani la E re tlo feta jwang? siyayizwa lesitshelo uNkulunkulu ukuthi siyongena kuleli Ka yazi yu tla itsho ke modimo re tla kena. kodwa uthini uNkulunkulu ngamaMowabi Empa modimo o reng ka mamo. ngoba siwaze namandla kunathi Hobane re a tseba ba na le matla. sodlula kanjani lapho Yo feta jwang mo. number 2 Ya bobedi. kuneJordani la eligcwele likhuluza phezulu Ona le Jordan e tletseng e. because the Jordan was overflowing Hobane Jordan ne phuphu. it was impossible to cross over O no sa fetei ho yona. akuweleki lapho O fetei mo. siyabuza uMoses uthi asiwelele ngaphesheya kanjani ngoba nathi iJordani likhuluza phezulu Ka utlwa mosho re tlole mari Jordan ke ani ya. kunamanzi asuka entabeni okuthiwa iHemon Ona le metsi a tshwa. angenisela la kulolu lwandle kulo mfula okuthiwa iJordani Kena ka ra Jordan. kunemvula ezehlela la futhi manje eJordani Tsa wena ka ra Jordan. iJordani ligcwele likhuluza phezulu Jordan ya sodlula kanjani feta jwang. number 3 Ya boraro. uthi uMoses asiwele siye ngaphesheya siyodlalela aswe Mosho re fete re lonka lefa. njengoba simila siyalibona iJericho likhuphula indonga a-fortified wall zawushaya phezulu Ya bona re Jericho iphele. livindile iJericho sodlula kanjani Feta jwang Jericho mabo. oshamaya Hey, number 4 ya bone. siyezwa kuthiwa asihambe siyolidlalela aswe O di kene re lo ja lefa. kodwa inkinga manje sinayo Empa bothata ba re nang le bona. kunamajayenti ahleli lapha ekhanani Ona le dihanyata tsa and ikhala banazo ilezi ikhanthini esingenazo ene ba tshwere di-weapon tse. and they are strong militarily Ene ene le banna ba ntwa. ngeke sikwazi ukulidlalela aswe Ebe ra kgona ho le ja lefa. they are skeptical ukuthi bangangena kuleli aswe Kgolo ba ka kena lefatshe. uMoses usethi-ke kubona-ke manje u-Israyeli Bona Israel. kuzona zonke lezi zinto elibuka ezingabazisayo Le bulwana kaofela tse di. khonzela uJehova Sebeletsa modimo. ngayo yonke inhliziyo yenu Bona pilana ka yona. nangoku umphefumulo wenu othi uyaphakisa khonza wethu ukuthi uzongena kanjani lapha ukuthi uzofika kanjani lapha wena kwakho khonza wena kwakho khonza uyamukhoza ukhonza we-Israyeli Israel usebeletsa. iJordani Jordan. uMowabi Moabi. uzodisappear Utafika Moabi. abathi usuyahamba Usozama. wena uyakhoza wena Usebeletsa. uma usufika eJordani Fika Jordan. solwana kanjani Utafika
zona uma sefikile uJehova Simarara uma sefikile uJehova El Shaddai we qualify. Uma baba Jesu sebefika sebedlulile asebafitile uma sebedlulile asebafitile sebewelele ngaphesheya kweJordan sebathithizwa uthi uNkulunkulu walela Joshua beka amatshe udibuke Joshua lamanje wona isikhumbuzo yona khumbuzo ukuthi ingane zenu ubana bahamba ebezingekho nuwela lapha abalisiko siyonibuza ngalamatshe ukuthi awali lamatshe senoyiphendula ingane zenu ukuthi Jehova ngesandla sinamandla ngesandla sinamandla wasiwelisa lapha uma sebewelile ngoba impilo yekholwa lengikhuluma ngayo ikholwa liphuma enkingeni lingene kwenye ikholwa liphuma enkingeni lingene kwenye kodwa yini into engiyaziyo sinoJehova Balperasim uJehova fohlayo uJehova fohlayo uma balinganisayo bathi indonga zeJerikho zazinjengamaleyini awu-2 omgwaqo zazakhiwe zababanzi kanjalo zaphakama zaya phezulu bathi inkinga ukuthi kuzodlulwa kanjalo uNkulunkulu wabanikeza ubula bemeseji wabanikeza ubula bemeseji wathi hambani niyozungeza hambani niyozungeza hambani niyozungeza wathi hambani niyozungeza wathi hambani niyozungeza wabanikeza ubula bentshumayelo. That was the symbol of faith. It was the symbol of faith. uNkulunkulu wathi zungezane bazungeza kokuqala indonga zangawa hey mawuthandazile kwangenzeka lutho kubeka uyozungeza wena kubeka futhi uyozungeza uma bezungeza kwalesibili kodwa futhi indonga zimele ziyababuka uyenzeka uthandaze kuthuleke nje ikhona into esukuyenzeka kwelikamoya noma ungaboni lutho la physically kodwa in the spiritual realm ikhona into eyenzakalayo awumthinto seduze kwakho uthi jaje wethu khona into eyenzakalayo kumele uthandaze oshamaya haleluya. Sebezungezile wayesethi uNkulunkulu usebezungeze 6 days wayesethi uNkulunkulu kuyolo lika 7 zungezani 7 times uyazi khona isikhathi manje ukuthi uNkulunkulu ngathi u-alfe uNkulunkulu sebezungeze isuka yiningi kangaka bakhathele phela manje laba bantu kodwa ngalolu suku lo-7 usabazungezisa kaningi kangaka hayi noma sukhathele lingasavumi memeze usho njengoDavida athi nasi sihlupheni esakhala kuJehova uJehova wezwa wayesiyasikhulula mase besungezile 7 times into aseRiko okwaphelishwa nje isizadika abadisha umlatho bathi zancebilika zashona phansi zangaphinde zabonakala ngithi into ebikuvimbile wena isazoncibilika ungaphindi ibo izoncibilika
Awangibese prophet of God. Ngithi bonke bezakuwe abazokuhlasela simakade bahlakaze. Mase befika la abafihla mo lezi izitha engathi beney'khali dinadiliwe eziyingozi. lekoti Laba beza abanazo ikhali, abanatsona beza nomyalo dodwa wokuthi khoza uJehova dala yonke inhliziyo yakho nawonke umphefumulo wakho. Lithi iBhayibheli izitha zabo zabaleka, engekho oyikoshayo, babezizigi babaleka. Ngizothi namhlanje khoza uJehova, khoza uJehova, khoza uSimakade. Yingakho uJoshua ethi mina nendlu yami siyamkhoza uJehova, khoza uSimakade. Bangivalela ishela uthi uDavida ejaha uSawule mamjaha wabalekele Rama, wabalekele Rama. Mayifika lapha eRama wafika abaprofeti begide entabeni, bekhoze entabeni, bekhoze entabeni, bethi ukhathaya, bethi olamaya, bethi ukhasaya, bethi shikhathalabaya. Uma sifika uDavida wafika wangena phakathi kwabo, wafika wakhonza, wafika wangena phakathi kwabo, wafika wakhonza, wakhonza uDavida. Uthi hey uDavida lomfunayo ubalekele Rama uphakathi kwabaprofeti. Uthi-ke manje-ke uSawule uDavida limfuna ofile, uDavida limfuna phansi, wathuma iy'thunywa zakhe, wathuma iy'nkabi zakhe, wathi hambani niyomfunela uDavida, ngifuna nibuye naye ephila, ngifuna niyombulala. Mabefika iy'thunywa zakhe zathi qhamuka entabeni, zafika abaprofeti naye uDavida ufayile abaprofeti. Uthi makade ayisila, uthi uphasaya, luthi mayifika manje iy'thunywa zathi zingakafiki ibona zabanjwa amandla kaNkulunkulu, nazo zabonakala iy'thunywa, nazo zabonakala iy'nkabi kaSawule seziphakathi kwabaprofeti, nazo seziyaprofetha. Lithi izitha zakho uNkulunkulu uyakwazi ukuzenza, sikhuluma ulimi lwakho, siphakamisa uJesu sho sekikwala ngifuna ukuvala, ke batla ukwala sengifuna ukuvala. se ke batla ukwala Bathuma sesibili wa romela tsa pedi wathi hambani nilandelele, a re tsamaya le molateleng ngimfune ke efile, mmatla shweng ngimfuna ke phansi. mmatla fatshe Aweke ngitshela indaba e ongayazi. re go jotse taba Uyabona ukuthi uhlele kanjalo phansi. wa bona o dutse jwang fatshe Kunomhlangano obanjwe emkhathini go na le kopano e tshwereng ukuthi hambani niphambanise into gore zomzwakhe, tsamayang lo hambani niphambanise into zekhala. tsamayang lo kopanya ntho tsa lefatshe Uhlangano njengamanje o emkhathini. kopano le moyeng Wena have your cause. wena tsamaya o lo sebeletsa Ungakavali ke nje. so kwale Abanye nginika izinto e eziwu4. re go fa ntho tse nne Ukukhoza, o sebeletsa ukuthandaza nokufasta. ko rapela le o tima dijo Angiphindi ukukhoza ukuthandaza nokufasta. o sebeletsa ko tima dijo le o rapela ya pele Is to exercise your gift. go sebedisa neo ya gago Ukuthi usebenzise isiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona. sebedisa neo ya modimo a o fileng yona Yona ndlela okhonza ngayo uNkulunkulu. yona sile sebeletsa Ukuthi usebenzise isiphiwo okhonza ngaso. sebedisa neo ya modimo a o fileng yona Abangiqayisela njengamanje. e re ke bontshe mona Uma umuntu aphethe isiphiwo, gore motho a tshwanetse gift nina nihleli phansi. lona ba dutseng fatshe Ningabi nomona wesiphiwo le sakhe. seka ba le mona Ngoba kunengozi phakathi kwenu nobabili. gobane go na le kotsi Lo onikezwe isiphiwo. yona fuwe gift Nawe futhi ohleli le phansi. wena dutseng fatshe Khona ingozi ekhona. go na le kotsi e teng Ingozi yokuqala kotsi ya pele yilo onikezwe isiphiwo. ke yona a fuweng Uma engasebenzisi a sebedise ube yisiphiwo uNkulunkulu. fa se sa modimo Ngoba service ha sebedise uthi ahayo khona.
Okwesibili, ya bobedi wena ohleli phansi wena dutse mfatshe ngoba isiphiwo anikezwe sona obane gift yafuwe nyona akusona ukuthi ahle ngaso enyameni. ashe ka yona Kodwa isokuthi azosiza lo muntu ohleli ba phansi. ke uthusa ya dutse Mina mfatshe isiphiwo se-healing. hana le healing Umuntu ohleli phansi ogulayo ya dutse mfatshe akula singaphila kulesi siphiwo salo muntu. achophila mona Umuntu omona ngalesi siphiwo awuna le mona ka yona uzofa ubulawa yisifo. shawu Isiphiwo sikhona endlini. obane gift le ke Udlala idimoni lomona. uchapwa ke le dimona la mona Ukukhonza kwesithathu usebeleza wabraro is to work kusebetsa according to the God's will. ka tsela kapa thato ya modimo Uba obedient, ko mamela ukulalela izwi likaNkulunkulu. mamela lentswe la modimo Uyakhonza ke lapho. kusebeletsa ho Akeke umkhonza umuntu ungamlalela umyala ushilo. awunomusebeletsa motho sa Uma mmamela ukhonza wenza noma yini eshiwo yilomo. awusebeletsa uthetsa Ngoba leli gama elithi serve. ubani lentswe le le re Ngesigiriki sebeletsa lisho ukuthi dolos. ka skrike ke dolos Malithi dolos lisho ukuthini ngesilungu? a le re dolos le reng ka sekgowa Lisho the slave isigqila. e re wena Amagama la ekholweni gobane mantswe botumela uthandaza noma ungasavumi. o rapela la o so sa Ngoba uyisigqila sokuthandaza. gobane wena o le kgona Igift isebenzisa noma ungasavumi. o sebetsa la o so sa bana Ngoba uyisigqila gobane sokukhonza. wena o le kgoba la o sebeletsa Okwegcina ya o qetela is to worship. ko o rorisa Ukumdumisa ko uNkulunkulu. o rorisa modimo Wenze njengo Hezekiah. o etsa jalo ka Mhlazane ethola incwadi. ana bothola Wayinikezwa le ncwadi. lengolo le Kwathiwa siyeza sizolidla iJuda. o dire atla re Sizodla iJerusalem idolobha. tonka Jerusalem Nasi incwadi sesikunikeza iyakusabisa. tena lengolo ge le So wathatha incwadi. anka buku Wayibukela ethempelini. anyoloela tempele Mayifika a ethempelini. fihla tempeleng Akaqalanga ngokufuna ideliverance. a qala ka o batla deliver Waqala ngeworship. qala ka thoriso Wathi wena uNkulunkulu a ophezulu. re modimo ya odimo Umdalo wezulu nomhlaba. bohai wa lehodimo Wena wethu uNkulunkulu wemibuso. wena fela modimo wa mobuso Wamtshela uNkulunkulu thuba. gore modimo wona o ntate Uhambe uyomdumisa. wena waye o no mo rorisa Uma ke haebe he esebanikezile umyalo wokukhonza. a sa ba file molao wa o tsamaya Esebanikezile umyalo wokukhonza. a bo file molao wa go ba lo Abahambe sebeletsa bayokhonza. o tsamaya lo sebeletsa uSaul saule wayithuma 3 times. o romme babolai 3 times Zonke tsohle ithunywa zakhe barongwa bohle ba sayifika ingene phakathi kwabaprofeti nazo ne iprofeti. di fihla di kene ka ga baprofeta ba profeta Wathi uSaul uqina. ola ba sa o tela Sengiyahamba mina. ke tsana Bonke bathumile babuye. ba romme ha ba khu Bonke ngibathumile be babuye. ke ba romme ha ba Wasehamba mina ke a manje. re se ke ikela nna uSaul ufundisiwe ukulwa. saule o rutuwa o lwana Is a well trained soldier. ke le soldier e Leyo tre uciba ngomkhonto uyazi kahle. e tsebang o hlaba Beka umthinte ke yona. a o no mthetsa Wahambela yena ke a manje. ikela yena Wathi ngiyomlanda manje. a re ke a molata David Wayihambela yena wathi a ngiyomlanda. ikela ke a molata Ulithi ke iBhayibheli lami. bibele re Angazi lapho. ga ke tsebe ya hao Lithi yathi intaba isekude. ya re thaba e sa le hole Abaprofeti bekhona. baprofeta ba Ngoba kerekile izitha zakho. gobane di rata hao Uhlupheka zakuwe. ha di tla wena Elethwa madimoni di kuwena. tliswa ke madimoni a Ayifika wena ukhonza. di o fihle o Ayifika sebeletsa ubhuyisa a di umkhonza. fihle o sebeletsa Wathe kuthi Saule uSaul. hole Saule Intaba isekude. ha ba ile hole Kuthiwa weze hamba ngamadoda. a tla tsamaya ka Isimbambile into a yasekhaya. khumame tshwere Isimbambile into yokukhonza. motshwere Weze thosebeletsa hamba a ngamadoda. tsamaya ka mangwele Lithi wakhumula iingubo zakhe. a kwahlola Iingubo zakhe zobukhosi. borena Wathi angisafanele ukubizwa a re ngenkosi. ke sa tlameha ho bitsa Okwabukhoza. wa ka go Ngithi sebeletsa mina masikhoza. di sebeletsa Ama-devil worshippers. jwalo ka di ba Mayingena la a ngaphakathi. di kena ka hare Awafika abanjwe yinto. ba fihle ba tshwere ke Nawa khonze. ba bona ba sebeletsa Shout hallelujah. haleluya Base befikile ke. a se ba fihlile he uSaul, saule uDavid ekhonza. Davida a sebeletsa uDavid ekhonza. Davida a sebeletsa Into ntho eyenzeka lapha. e etsahetse moo Bonke abantu ababemelele noDavid. bohle batho ba ne ba le Iplani against yabo ayizange iphumelele. plan ya bona ya sebetsa Ngoba ephakathi gobane a le ka hare enkingeni ka hara bothata wayikhonza. o na sebeletsa Angivali. re kwale
Wahluleka uSawule emcibishela ngomkhonto 3 times. ulahluleya Sawule abaka mohlaba Ebhizi uDavide ekhonza ngogubhu lwakhe. Davida asebenza ka iBhayibheli lithi wayebhizi ekhonza ngogubhu lwakhe. ibi rona asebenza kahabo Weza umkhonto. waka Ubhizi uyakhonza. wasebenza umuntu Habani lokhonza bazalwane. amani lo sebenza bayi Habani lokhonza. amani lo sebenza bayi Habani lokhonza. amani lo sebenza bayi Khonza ngenhliziyo yakho yonke. sebenza kapilo habo Ukhonza ngomphefumulo wakho. sebenza kamoya wakho Habani lokhonza. amani lo sebenza Habani lokhonza. sebenza Habani lokhonza. sebenza Ukhonza uphansi. usebenza ulifaka Emgodini. abukoti Abafana bathathu. bashimane Bakhonza besemlilweni. basebenza balumullo Confuse yake isitsha. Sithi usathane thina. Ngoba sithi siphakathi endleleni. hali mullo Kodwa siyakhonza. usebenza Wathi nje kunebukhangeza. Wathi ngibona amadoda awu4. abantu abale Ahambe khululekile. bahamba balokulungile Wonderful Savior. Inkosi ephakemeyo. Isandla sethu. phanyisa masango Uyinkosi.
Lord.